मोनसे इम्पर्टेन्ट मेसेज लानानै आङो फेसबुकआव फैदों बे जाहैबाय आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोरनि 2 लाख थाखा होनायनि फर्म रानबाय होननानै गोबां माने खोथाफोरा भाइरेल जाबाय थादों गोबां मानसिया आंनावबो मेसेज खालामनानै सोंहरदों जोङो अफिशियेलि दाबो बेबायदि फर्म रानथ'वाखै आरो बोसोरसेयाव खेबनै होनाय जानाय नङा दाख्लैबावै हाग्रामा सारजों जोङो रायलायनानै खोथाखौ क्लियार खालामबावबाय जे 2026 आव जिहेतु जोङो 2 लाख थाखाखौ होखाबाय बेखौ एबार होनाय जानाय नङा किन्तु आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार सारा डिक्लेयार होनाय 300 crore बे फैसाया फैयोब्ला जोङो टोटेल बीटीसी नि 15,000 इयुथ्सफोरनो जोङो 2 लाख थाखाखौ जोङो होगोन किन्तु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सरकारा मैयासो फुल फ्लेजेड जादों मैयासो मिनिस्टारफोरनि डक्टर राननाय जादों बेनिखायनो एसे टाइम लाबावगोन दानो जाथ'नाय नङा আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে बीटीसी सरकारे आमार निबनुवा समस्या समाधान करिबर कारणे इ बছर 2026 सनत आमी टोटेल 5,000 जन जुबक जुबुरी सकलक 2 लाख टका आर्थिक सहाय्य इतिमध्ये दिया हल आरो एटा बছৰত दुबारके दिया নহব फर्म वितरण हुआ বুলি কথাবিলাক বহুত ভাইরাল হৈ আছে আমি অফিশিয়ালি কোনো ধৰণৰ ফর্ম বিতৰণ কৰা নাই ফর্ম ইস্যু কৰা নাই যেতিয়া হ'ব মই আপোনালোকক ফেসবুকত যোগেদি আপডেট দি থাকিম আপোনালোকে মোৰ ফেসবুক চালে বহুতখিনি ইনফরমেশন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু অসম সরকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সাৰে যোৱা 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ কোকৰাঝাৰত আহি তেখেতে আমাৰ बीटीसी অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী সকলৰ কাৰণে 300 কোটি টকা দিম বুলি চিফ মিনিষ্টাৰ সাৰে ঘোষণা কৰিছিল আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ সাৰে যেতিয়া টকাটো পঠাব মই আপোনালোকক ফেসবুকত যোগেদি আপডেট দিম আৰু যেতিয়া আমি ফর্ম বিতৰণ কৰি আপোনালোকক মই কথাবিলাক ফেসবুকতে জনাই দিম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱাকালিহে মাত্ৰ অসমত ফুল ফ্লেজেড এটা সরকার গঠন কৰা হৈছে মন্ত্ৰীসকলৰ শপত গ্ৰহণ হৈছে এই কথাবিলাক আপোনালোকে সবে জানে সো ইয়াৰ কাৰণে কিছু সময় লব আৰু যেতিয়া মানে সময় হ'ব মই সকলো কথাবিলাক আপোনালোকক ফেসবুকত যোগেদি আপডেট দি থাকিম থ্যাংক ইউ